agomba kubabwira. Ndio Mungu nataka kuambia. Mana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Katubwire ku majambo y'Imana. Acha tuongee katika maneno ya Mungu. Uno munsi tutata kuvuga ku ijambo. Leo tutaongelea neno. Nivuga ngo echo uzowa ejo. Chenye utakuwa eko kesho. Chagaciro kuruta ico uno munsi. Ndio cha thamani zaidi ya chenye ulicho siku ya leo. Nicho zogira. Kurusha uri uno munsi. Zaidi ya jinsi ulivyo siku ya leo. Umutwe w'amajambo tubusanga mu misiguzi indwi. Tutakaviona katika Mhubiri 7 ku murongo wa 8. Mhubiri 7 mstari wa 8. Danieli 1:6 gushika kuri 20. Danieli 1:6 hadi 20. Soma tunyaro. Tutembeze. Inkuru ni habari cyangwa ni uburezi wala ni ulezi Imana ihereza abana ba. Mungu anapatia watoto wake. Hano tuko tunasoma muri kino gitabo cha Danieli. Hapa tuko tunasoma katika kitabu hiki cha Danieli. Abagabo bane. Tunaona wababa wanne. Aba bantu bava Yuda. Hao watu walikuwa wanatoka huko Yudaya. Hama bava Yudaya. Walikuwa wakitoka Yudaya kugira ngo bagende i Babuloni. Ili uende Babuloni. Ntabwo bagiye ku bushake bwabo. Hawakuenda kwa matakwa yao. Ariko umwami Nebukadineza. Lakini mfalme Nebukadineza yaseye Abisirayeli cyangwa Yudaya. Alishambulia wana wa Israeli wala Yudaya. Aratsinda. Wakashinda. Amaze kubatsinda. Waliposhinda acafatamwo abantu baboneka nk'abanyabwenge. Akatafuta watu wanaoonekana kama wenye hekima. Kandi baboneka ari nabeza. Tena wanaoonekana ni wazuri zaidi ya wengine. Acabagira inyagano. Akawafanya kuwa watumwa. Muri ico gihe babyita inyagano. Wao wakati walikuwa wanawaita watumwa. Ariko muri kino gihe navyo turabigwanira tubyita bursi. Hivi tunavipigania tunavita bursa hivyo hivyo. Iyo umuntu yagize amanota meza mu gihugu, mtu kama amefanya pointi nzuri nchini, bamuhereza bursa yo kuja kwiga hanze. Wanampatia bursa ya kwenda nje. Nabo babonye bursa yo kuja kwiga hanze. Nao waliona bursa ya kwenda kusoma nje. Lakini katika njia yenyewe bafashe nk'inyaga. Kwa sababu wamewachukua kama watumwa. Wakati ule wa zamani, kuva mu gihugu cy'iwanyu ukaja handi. Kutoka mu nchi yako unaenda pengine. Yaba bimeze nk'umuvumo. Ilikuwa kama laana. Nico gituma Abrahamu amaze gusinzira. Ndio maana Ibrahimu aliposinzia. Wakati Mungu alimwambia alinde zabibu. Urubyaro rwawe ruzoba inyambukira. Akasema familia yako wala ukoo wako utakuwa utumwani. Rwiwe ruzoba abaja cyangwa bazohunga igihugu. Hapo alikuwa anasema kama familia yake wala ukoo wake utakuwa watumwa. Na unawagile nilitaka niwaambie kwenu uko hoba hameze ho. Jinsi palivyo pote. Yes. Ni pazuri. Kandi tena kuburi wanyu kama uko kwenu numugisha. Ni baraka. Imana idufashe cyane. Amen. Ikindi kingine kitu muze kubwira abantu. Napenda kuambia watu. Iyo umuntu agihumeka. Kama mtu angali anapumua. Akabaki fise impemu y'abazima. Angali na pumzi ya uhai. Ufise amahirwe 100%. Uko na chance ya 100%. Yo kuzoba kijya wumva muri wewe. Ya kukua kile chenye utakuwa ndani mwako. Imana yashize muri wewe. Na chenye Mungu aliweka ndani mwako. Kubaho kwawe Imana ikuvize mu biganza. Kwa sababu kuishi kwako Mungu iko nako ndani mwako. Ndivyo waimbaji walikwambia. Bamaze gutwarwa muri Babuloni. Hao wababa walipobewa huko Babiloni. Aya mazina babise. Aya majina yenyewe wale. Babise amazina y'ibice byo muri Babuloni. Waliwaita majina ya upande wa huko Babuloni. Kugira ngo bagerageze kwibagira iwabo. Kwa sababu wasahau kwao. Waweza muhereza gace ka Bukirazazi. Wengine wakampa nafasi ya Bukirazazi. Tokyo undi bwiza undi. Aho nigihe bazanye abantu ngaha muri Bujumbura. Ni pale wanaleta watu hapa Bujumbura. Niko ba Daniel bagiye kuona ajya mazina yao. Ndogisi wa Daniel walipoona mazina. Walipoona majina. Aribanga bari bafise abandi bantu batari bazi. Pale walikuwa na siri wengine walikuwa na Imana muri bo.
iwacu tunataka tumuoneshe kama hariho kwetu Imana pako Mungu. urungike Mtumaye agende muri Yorodani yoge aende Yorodani ngabo indwi aoge ajichote mara 7. Imana itandukanye n'Imana y'Imana Akajua kama tuko na Mungu tofauti na Mungu. aragenda yibira mu ruzi Akaenda kajichote. ya gatatu mpaka hadi 7. aho hose Hapo pote Imana Mungu yarabibona. Mungu alikuwa anayaona. Ariko hari ikibirindi. Kuna chenye alikuwa nasubiri. Imana Mungu igira igihe. Inakuwaga na wakati. Imana yacu. Mungu wetu. Ninacho kitu bavuga ngo Imana dusenga si yakavuru. Yesu. Akavuyo. Mungu tunayeomba sio wakavuyo. Imana igituma atari Imana yakavuyo. Mungu kama sio Mungu wa vurugu. Nuko ivyo ikora byose biri ku rutonde. Ni kwa sababu zenyewe inatenda vyote kwenye orodha. Ikugenda yimura ibintu. Gisi naenda inahamisha vitu. Biba biri ku rutonde rwayo. Vinakuwa viko kwenye orodha yake. Baribye navuga nino no bavuze ubutumwa ngiye kuvuga. Waimbaji waliimba nikasema wanaenda kuhubiri. Ati kwanje kose. Kwa kuishi kwangu kote. Imana igufise mu biganza. Mungu iko navyo mikononi mwake. Amen. Amen. Ngo izi misi yanje kugira. Ninajua siku zangu za kufanya nini. Ya kuishi. Ikamenya no kuvuka kwawe. Anajua na kuzaliwa kwako. Aho navukiye muginga Imana irahazi. Kwenyewe nilizaliwa mimi muginga Imana irahazi. Kwenyewe nilizaliwa Mungu anafahamu. Ibyo bintu Imana ntabwo ibihereza agaciro. Mungu avipatii samani. Ikihereza agaciro ni vision igufiseko. Chenye avipatii samani ni vision yako. Cha kwanza chenye unaangalia. Ninaangalia chenye utakuwa kesho. Ni Imana kihangayikishije. Hicho ndio chenye kinahangaisha Mungu. Imana Mungu amasezerano yayo nivyo yateguye. Maadi zake na venye alivyoandaa biri ku rutonde. Viko kwenye orodha. Amen. Amen. Twashaka tukababazwa. Tukitaka tuumizwe. Twashaka tukamera tugaca hameze gute. Hata tupite kwa nia iwezekana. Usomye mu bitanguriro 27. Ukisoma Mwanzo 27. Tusomayo. Hatutasoma. Batugira inkuru ya Yosefu. Wanatuambia habari ya Yosefu. Yosefu yagize inzozi. Yusufu alikuwa na ndoto. Amaze kugira inzozi. Alipokuwa na ndoto. Aravuga ati nabonye ukwezi n'izuba. Akasema nimeona jua na nyota. Miko vinanishururu. Inzozi za kabiri. Agira izindi nzozi. Akakuwa na zingine ndoto za pili. Twagiye kugenya ingano. Tulienda kupanda ngano. Kuvuna ngano. Tumaze kuzigenya. Tulipozivuna. Tukatekera. Tukaziweka fasi. Mbona mwese uko muri 11. Nikaona nyinyi gisi mko 11. Uko imiganda ari 11. Gisi hivyo vikundi vilikuwa 11. Yose irahenusa. Nikaona vyote vinaanguka. Uwanje usigara uhagaze. Wangu kabaki unasimama. Kubaho kwawe Imana irakuzi. Kuishi kwako Mungu anakujua. N'imigambi Imana igufize ko Imana irayizi. Na lengo wala sababu Mungu anakujua. Byomera gute. Hata viwe je. Nta muntu n'umwe ashobora guhagarika umugambi. Hakuna hata mmoja atasimamisha mpango wa Mungu. No munsi abantu bashobora kuba batakutahura. Leo watu hawawezi wakakuelewa. Yosefu akigenda kubwira se na nyina. Yusufu alipoenda kumwambia baba yake na mama yake. Papa we yari umunyabwenge. Baba yake alikuwa mwenye. Akagenda tarumva ngo mbega none Yosefu. Akajiuliza sasa Yusufu ko unasikia ya kwamba kutuyobora. Unaenda kutuongoza. Yosefu ntiyasubishe. Yosefu akurudisha. Haleluya. Ntiyasubishe. Akurudisha swali. Kuko nawe yaraze ejo hiyo. Kwa sababu naye kujua kesho yake. Cyane yarazi ko agendana n'Imana. Wala kujua kama kandi yarazi ko afise Imana yize. Alikuwa anajua iko na Mungu anayeamini. Nawe na Meshake. Daniel na Meshake. N'abandi bagenzi babo. Bari bafise Imana yabo bize. Walikuwa na Mungu yao wanayeamini. Bageze Babuloni. Walipofika Babuloni. Mwami ategeka rero ngera babagaburira neza. Akaamuru gisi watu wapatie chakula vizuri. Mu mibereho y'abantu. Kwa sababu kuishi kawaida ya watu. Cyangwa bize za siyanse cyangwa aba dokteri batukwe. Watu waliosoma masiansi wala hao dokteri. Barakubwira ko umwana afungura neza. Wanatuambia kama mtu anafanya magara meza. Akiwa na afya njema. Siko naone? Si ndivyo? Barakutegeka n'ingero umwana ashobora konka kugira ngo azogira ubwenge. Wanatuamuru gisi mtoto anapaswa kunyonya ili apate. Nabo babaye muri iyo siyanse y'isi. Nao walikuwa katika hiyo siyanse wao abantu twabaza kugira ngo babi bige. Kama watu tuliwaleta hapa kurya neza, wanapaswa kula, bakanwa neza, wanakunywa vizuri kugira ngo bemvaliwe cyangwa bagire ili waendelee baduge mu bwenge. Waendelee
Danieli rero bobo wa Danieli wao aravuga ati twebwe suko Imana yacu yaduhereje ubwenge. Si ndivyo Mungu alitupa akili. Imana ifise iyindi nzira icishamo kugira ngo tugabure. Mungu iko na gisi na njia yake ile anapitisha ili atupatie chakula. Acha niwaambie. Uciye muri izo siyansi. Ukipita katika huo ujuzi nyenya. Ucusanga ibintu ba Danieli bavuga. Utakutana vitu vyenye wa Danieli wanaongea. Kuko natwe abanyafrika twobivuga. Na sisi watu wa Afrika tukivisema. Tuwayo nabi. Tunaishi vibaya. Tukana. Tunakula vibaya. Tunalala vibaya. Ariko turabanyafrika. Lakini tuko wenye akili. Kingine nacho. Tufise n'Imana. Tuko na Mungu. Mnavisikia? Tufise Imana itandukanye n'Imana z'ibinyamahanga. Tuko na Mungu tofauti na Mungu wa mataifa. Ico nico niko nababwira n'ukuri. Hicho chenye nawaambia ni kweli. Nigeze kubatera inkuru. Niliwahi kuwapiga historia. Nishika muri Etazi. Ningali nafika Amerika. Sinazi kuandikisha mashine. Sikuwa najua kuandikisha mashine. Nari ndabizi mugabo hapana bibi. Murabizi gena. Nilikuwa na vitu hapana vile vya zaidi. Nibonjije mwijisha. Musiniemze. Nashizeyo. Nilifika. Bandereza ahantu nja gukora. Wakanipa nafasi ya kutumika. Kibazo na gito. Swali nikaliweza. Wala mtihani nacho. Palikuwa tu panabaki mtihani tu wa. Unapata kurondera nuyibona yeye. Ulishatafuta au unaikosa kwa nini ipo? Clave ukaja kuirondera. Clave unaitafuta. Ukaona ngi Unaona hii ni A. Hii ni B. Unaona hii ni B. Ucho. Udome rumweru. Herufi moja moja. Wazungu wali kule. Tulikuwa wote. Batangwa kumwenga. Wakaanza nicheka. Baribaza none umuntu yashitse ngaho. Wakajiuliza huyu mtu alifika je hapa? Bisima. Tuko na Mungu. Haleluya. Amen. Dufise Imana. Tuko na Mungu. Nadodagura gutyo. Nilikuwa tunafanya hivyo. Ariko abazungu habayobora. Lakini wazungu na waongoza. Yaza kambia ati ndagomba raporo nja kugira ibyo ujo no munsi numero y'inama. Nataka ni unipatie raporo yenye ndaenda kufanyisha huko. Nabwiricara ngaho. Namwambia kaa. Imbazo bizorwara masahani yo kubyandika nawe bitwara byatwara. Kama vitanibeba saa mbili nizo. Ushaka nawe yamunyarutse wacuze ukabyandika. Ukitaka nitembeze na kubyandika. Kuyobora. Lakini unakubali. Nabise kumwishwa yitwa Flavia. Niko na mwamba wangu tunake. Agiye kunywesha igitoro. Akaenda kunyisha kutilisha sasa. Gara naijua sio sana. Abari nyuma yiwe ndio bagira ibibazo. Wenyewe wako nyuma yake ndio wanakuwa na shida. Abwira ati nimba ugomba kwihuta. Kama unataka vya haraka. Motoka ni bwanye bwa rufunzo ngo genda ushikane kuri pole. Ngo gari ni yako ufungua hiyo ndio ufungua. Auseme na udindira. Kama ukubali nisubiri. Ko ali haja niho yahageze. Alipafika ndio kandi ndo hakukura. Hautapamtoa. Augeze Imana yahakugejeje. Kwani unafika Mungu alipafika. Mungu yakusubasha kukora. Hakuna mwenye kuna uwezo kukora. Hata viwe je. Agenda uke. Kwenda pole pole. Nyaruka. Utembee. Wasimba. Uruke. Ichara. Uketi. Abimana. Kwani Mungu alikuweka iko alama. Imana yakushika kimenyetso. Kama Mungu alikuweka iko alama. Barakurindi. Watakusubiri. Amen. Mungu akiweka iko alama. Mungu akubariki. Naona Mungu ni mwema. Imana yakushika kimenyetso. Mungu akikuweka iko alama. Wanakusubiri. Danieli niyo niko ndavuka. Ndo niko naongelea. Bararya baramererwa neza. Wakakula wakakuwa na afya njema. Wewe baravuga ati ntimuduhereze. Yeye akasema msitupi hicho. Tutunze dufise connection. Pardon. Dufise connection. Tuko na connection. Imana ya. Na Mungu wetu. Tubajije impamvu. Nilijiuliza swali. Urabimenya. Sijui kama mwisha vitu. Abantu bazima. Watu wanayejua. Ameze nk'uruyoya ruri munda. Wako kama mtoto mchanga iko tumboni. Lakini kina kibe kirutunze. Hakuna chochote kinachokulisha. Hata connection yiwe na mama wiwe. Kama sio connection umwana baho. Hicho chopeke kinasababisha mtoto aishi. Ruzogi na umembo ni rutoyi. Rujya ruzogi. Ruzogi ni nini? Bebe. Kitofu na mbebeo. Kitofu na mbebeo. Nuko umembo kabone kumebona kagozi. Kinaonekana kama ni kama. Kabisa gakuza kwa mama. Kako kanabenye kanatoka. Kanabeba kwa Mungu nari mu mana nuko. Na mtu yuko katika Mungu abatura umembo nta
aravuga ati rero reka Daniel akasema hapana, mtuache. haragira igihe barabahamagara Ikafika wakati wa kuhamagara Daniel. Mungu mfalme akasema niitie Daniel. Hariya muri Yudaya Wale tulitoka baza nabo tubapime, waje nao tuwapime. batanguye kuvuga, Walipoanza kusema Yesu atangura kuruka, Yesu akaanza kushuka, ababwira abaha ibisubizo. anawapa majibu. Abandi bagiminwa, Wengine abandi barondera ibyo bakora, bo bumva connection n'Imana. Yazana abandi bizigiye, itangura kubabera inyishu n'ibibazo. Imana twiyo tuyizigiye, nubwo twogera imbere y'ibibazo, abisi batabona nyine botorera umuti, tugirira umuti wabyo Imana muri twebwe. Rero niyo Mana ngomba kubabwira ngo ariko arabitegereza, aravuga ati nta bantu nabonye bafite ubwenge nkabo. Yamenye ko baraye barirengarenga, ntabwo yamenye ko baraye ubusa, ariko yaje biva muri bo, yumva n'ibizima gusumba bariye inyama. Kumwe n'Imana, iyo wafite Imana igusohoka muri wewe, bigira ubugingo mu bandi kandi bigira agaciro mu bandi, bisumba bajya bajya neza, bisumba bajya babayeho neza, ubuzima. Aho nyine aravuga ati nabonye abahungu hariya Yudaya, abahungu b'i Yudaya naona wanaume wa ni abanyabwenge, ni wenye hekima. Bibiliya itubwira ngo basumbye abandi ibitagabo bingana. Mungu wengine wa Biblia anatuambia 10 walikuwa na wazidi mara 7 mara 10 inshuro 10 ego mara 10 inshuro 10 mara 10. Murabyumva ibyo bintu? Munavielewa hivyo vitu? Umunyabwenge wa mbere w'i Babuloni Wa kwanza wa Babuloni arose 80% alikuwa akipata baronka nonani. alikuwa anapata. Umunyabwenge wa mbere w'i Babuloni Wa kwanza wa Babuloni oya ipandisho cy'isizo sio hizo kwanza. haya 10 kurasida byo. Si vile. Babonye rimwe Umoja akipata moja nabo babona 10. Nibyo ni hivyo hivyo. Yesu atufanyisha. Ibyo bintu biragoye. Hivyo vitu ni vigumu. Yesu atufanyisha. Ariko uri kumwe n'Imana birashoboka. Lakini ukiwa pamoja na Mungu vinawezekana. Yesu atufanyisha. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma afu sasa nako ndababwira ku Yosefu. Nilikuwa nawaambia kwa sababu ya Yusufu. Kale gahungu gato. Kalikuwa ni kakijana kadogo. Kandi tena kari mwima. Kalikuwa mu Mungu. Kandi tena kari gafisi yereko. Kalikuwa na maono. Kanumva Imana kayizemo ko ivisani bikirakaja. Kalisikia Mungu aliyechagua kama kako nafasi Mungu anakabeba. Ngomba kulisoma uzosome mu Tanguriro 3:7. Ukitaka kuisoma soma Mwanzo 37. Kubwira inkuru inzozi za Yosefu. Hapo ndo watakwambia nzozi wala nyozi za Yosefu. Amaze kugira izo nzozi, alipokuwa na hizo ndoto, abantu bose baciye bamwanga. Watu wote walifika wanamkataa. Uyu mubyeyi pa kutoka tu mzazi. Gusa yararakaye kuko yumvise ko umwana azobayobora. Mzazi alikasirika kusikia tu kama mtoto ataongoza. Umubyeyi bwakomye. Lakini upendo wa mzazi abo bavukana wenyewe wanatoka tumbo moja. Bacha bagira inzigo. Wakakuwa na chuki. Bagira inzigo. Wakakuwa na nini? Chuki. Mnavyumva? Mnavielewa? Abo bonse wenyewe walinyonya ziwa moja. Bagira wakakuwa nao chuki. Zatangazwa n'abantu. Nashangazwa na watu. Uzaba ngo nakaranya. Ngo fulana nanikata. Yosefu yaswe nabo bavuka. Yosefu alikataliwa na watu wanamkataa. Walizaliwa nao na aliishi. Yaswe nabo bavuka. Alikataliwa na wenyewe wanatoka tumbo moja. Bagera no kugwego rwo kumugurisha. Wakafika na wakati wa kumuuzisha. Naho nyene ari uko Imana ishize kwa gatambara gatoyi. Nao kwa sababu Mungu aliweka kakitambara. Umugambi wabo kwari kumwica. Lengo lao wala shabaha ilikuwa Imana iravuga ati ntiharagera kwa. Mungu akasema haijafikia hapo. Mugobo jewe kuko ndi hariya mugobo. Ngo tupia kwenye shimo kwa sababu Mungu wataye mugobo. Mugabo nijwi ry'Imana ryabaga. Wao walijiwaza kama walitupa katika umugambi w'Imana kugira mugere mu buzima bwawe. Lengo la Mungu wala shabaha. Hariho ibihe utegerezwa kubanza kunyuramwo. Kuna vitu unapaswa kupitia. Aha tugeze. Hapa kwenye tunaweza kuanza historia yiwe. Ukimuuliza historia yake. Hari ibintu bitandukanye yagira
nawe utarasubizwa ngo ubone icyo ufungura. Kama na wewe hutajibiliwa uone cha kukula. Uri muri process. Ungani katika process. Uri muri process. Processes. Uri muri katika process. Ndababwira ikintu. Acha niwaambie kitu. Abantu benshi watu wengi ntibamenya yuko ibibazo baba bari. Hawajui kama shida zenyewe wamo ndani. Arukubera ba Imana kwa sababu Mungu ibiri kwitegura ivyabo. Mungu anakuwa anaandaa vyao. Duca mu bibazo, tunapitia katika shida, tukabona umengo ni bibazo. Sisi tunaona kama ni shida. Ariko ku Mana biba biriko biratekwa. Lakini kwa Mungu vinakuwa viko vinaandaliwa. Imana ifise isafuriya yayo cyangwa ibisubizo byayo. Mungu iko na sufuria yake wala majibu yake. Kuri buzima bw'umuntu wese. Katika maisha ya mtu. Hari ikintu Imana iri kuyategura mu buzima bwiwe. Kuna kitu chenye Mungu anakuwa anaandaa. Yosefu wamutereye hariya. Yusufu alipomtupa katika shimo. Kuri jewe nawe. Kwa mimi na Yusufu. Yao ni kumengo biranani. Vilikuwa vinaonekana kama amekwisha. Amaze gushika. Alipofika. Iyo bamujanye kwa Farao. Walipomfikisha kule kwa Farao. Muri Egiputa. Katika Misri. Ntivyamworoheye. Havikuwa virahisi. Bamaze gushika kwa Potifa. Walipofika kwa Potifa. Hazi ikindi kigeragezo. Wakakuja tena wengine. Shuko Yosefu atererwa mu ibohero. Wakakuja wengine jaribu kama Yusufu atatupwa gerezani. Aho ni ucugenda hehe muri 41. Hapo naenda 41. Ya itangure 41. Mwanzo wa 41. Amaze gushika mu ibohero. Alipofika gerezani. Muri chapitre 42 naho mitano. Ni chapitre 42 mwanzo. Aho one n'igihe naho yari yamaze gusohoka ibohero. Hapo ni kwenye alitoka gerezani. Amaze kuva mu ibohero. Alipotoka gerezani. Umukuru cyangwa umwana. Mkubwa wala mfalme. Achamugira homme d'affaires cyangwa si umuntu wa mbere yamugurishije. Unajua mtu wa kwanza alikuwa alimuuzisha. Ugambye yagurishijwe n'abavuka. Mara ya kwanza aliuzishwa na wenyewe wanatoka. Ugakabiri aterwa mu ibohero na muka Potifa. Mara pili akaweka gerezani na mke wa Potifa. Amaze gushika mu ibohero. Alipofika gerezani. Imana yari kuyategura umugambi wa Yosefu wejo. Mungu alikuwa anaandaa lengo la Yusufu kesho. Abantu bakinogiye. Watu wa nyakati hii. Impamvu tuguma mu bibazo. Sababu gani tunabaki kwenye sababu yenyewe tunabaki katika shida? Nuko tuva ku Mana. Ni kwa sababu tunatoka kwa Mungu. Usomye mu itanguriro 42. Ukisoma Mwanzo 42. Bacha kugira ngena ya Yosefu. Wanakwambia gisi Yusufu yatawe bibohero. Alitupwa katika gerezani. Aliko. Lakini hapa ni kabiri 37. Hani inzozi ziwe. Hapa ni ndoto zake. Hama igihe kiragera. Wakati ukafika. Yosefu 39. 39 Yusufu. Abamuterera mu ibohero ku 40. Mwanzo 39 mstari wa 20 wakamtupa gerezani. Amaze kumutera mu ibohero. Walipomtupa gerezani. Ikintu kimwe gusa kiryoshye nga. Kitu kitamu tu zaidi hapa. Tugira ngo Yosefu yagumye ari umwizigirwa imbere y'Imana. Ngo Yusufu alibaki ni mwaminifu mbele za Mungu. Amaze kuguma ari umwizigirwa. Alipobaki ni mwaminifu. Imana yaramwibutse. Mungu alimkumbuka. Mambo tutibukwa mu bigeragezo. Sababu gani atukumbuki katika majaribu? Ibigeragezo tunyuramo bidusumbya ingufu. Jaribu tunazopitia zinatushinda uzito. Tuva ku Mana. Binasababisha tunatoka kwa Mungu. Iyo tumaze kuva ku Mana, tunapotoka sasa kwa Mungu. Biragoye kugira ngo Imana iduhereze igisubizo. Hivyo ni vigumu kwa sababu Mungu atujibie. Kuko Imana ibisubizo byayo. Kwa sababu Mungu majibu yayo birahari. Ziko. Jambo ry'Imana litubwira ngo uko ibyiyumviro birako atari iki. Neno la Mungu linatuambia kwa sababu mawazo na mawazia sio mawazo mabaya, ni mawazo mema. Amen. Yo kutugirira amahoro. Ineza. Nyakutufanyia vema. Ikibazo abantu dufise rero. Shida tunayo sasa. Imana iri kwiyumvira. Mungu yuko natujiwazia. Imana iri kuyatekereza ku byacu. Mungu yuko na wazia mambo yetu. Yumvira ejo hanje. Mungu yuko na wazia kesho yangu. Ariko connection yanje n'Imana yaravuye. Lakini mawasiliano na Mungu hakuna. Connection yawe n'Imana yaravuye. Connection yawe na Mungu ishatoka. Ninacho gituma. Na ndo sababu. Ibibazo tubibamwo. Shida tunazikuwa. Ejo tukabibamwo. Kesho tunakuja tukabizindukiramo. Kesho kutwa hivyo hivyo. Kuko connection yacu n'Imana yavuye. Kwa sababu mawasiliano na Mungu yashatoka. Connection n'Imana. Ukiwa na connection na Mungu. Imana ikwiyumviraho. Mungu anakuwazia. Buri mwanya.
muda wowote anakuwa na ngo raba mbashushanije mu biganza. Anasema tazama nawaweka kwenye mikono. Tena ulinzi wenu. Bakiza iko macho. Kumwe ni Imana. Kama uko pamoja na Mungu. Mungu anakubakiza iko macho. Ukiwa na Mungu. Aoja hose. Kwenye utaenda yote. Kwenye utapitia yote. Isubizo ejo. Kuna jibu kesho. Imana idufashe cyane. Amen. Hariho igisubizo ejo. Kuna jibu kesho. Yesu adufashe. Amen. 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 Hari abagabo benshi cyangwa abantu benshi. Kuna mababa wengi wala watu wengi. Babaye abahinzi. Walikuwa washujaa. Ariko bwa mbere. Lakini mara ya kwanza. Si uko byari. Si ndivyo ilikuwa. Batangiye abantu bagayitse imbere y'abantu. Walikuwa ni watu wa kudharaulika mbele ya watu. Ariko mu nyuma bacikamo abantu bakomeye. Lakini mwisho wakakuwa watu wakubwa. Aho twahera kuri Esther. Hapo tutaanzia kwa Esther. Yagiye hariya nk'umuyaya cyangwa umuntu asanzwe. Alienda kule kama mtumishi wa ndani wala mtu wa kawaida. Ariko mu nyuma acikamo umwami ava mu mwami. Lakini nyuma akakuwa malikia. Imana idufashe. Kubera kuko yagumije connection yiwe n'Imana yagumije. Kwa sababu gani? Alibaki na mawasiliano mazuri na Mungu. Nagonda babwire. Nilitaniwaambie. Imana. Mungu. Yacu. Mungu wetu. Imana y'urutonde. Ni Mungu mwenye orodha. Abantu rero batagira Imana muri. Watu wenyewe wana Mungu ndani yao. Na usanga bataye ubuntu. Ni hao wanatupa huo utu. Ugasanga mwiyora bariko bariyandagaza. Unakutana barabarani wanajiweka sawa. Bariko bariyandagaza. Watu wanajiweka sawa. Kubera iki batakaje ubuntu bw'Imana. Kwa sababu walipoteza nini? Neema ya Mungu. Ariko nafise ubuntu bw'Imana. Lakini mtu ana neema ya Mungu. Amenya ko ejo ni bwacu. Anajua kama kesho kikucha. Bizoba byiza. Vitakuwa vizuri. Imana idufashe cyane. Amen. Nimba uko umeze kose. Kama gisi ulivyo. Kana ngo bendangize. Hapo natani malize. Uko umeze kose. Gisi ulivyo. Imana ugume kuri connection n'Imana. Wewe ubaki tuna mawasiliano mazuri na Mungu. Nababwiye nti. Nawaambia kweli. Ico uzobejo. Chenye utakuwa kesho. Gifise agaciro cyangwa akamaro. Kiko na thamani kuruta ecuri uno munsi. Zaidi ya chenye ulicho leo. Uno munsi ushobora kuba atacumaze. Leo unaonekana ufai. N'imbere y'abantu batacumaze. Hata mbele ya watu ufai. Abantu bakuraba bakamenya ubona gukengera. Watu wakuona unazani wanakudharau. Ugenda mu gitabo ca Luka. Unaenda katika kitabu cha Luka. Uchuona Lazaro na wa mutunzi. Unaona Lazaro na mutunzi alikuwa analala Lazaro yone mengo ni ikintu atacukimaze. Tajiri alikuwa anamuona Lazaro naona kama. Ariko mwenye wayagarutse avuga ati ntabara Abraham. Akamwisho akamwambia hivi nisaidie. Mbwirira Lazaro. Nambilie Lazaro. Azafashe. Aje anisaidie. Uno munsi. Leo. Tubonekana cyo tumaze. Tunaonekana hatufai. Ariko ejo dufise akamaro ko gufasha bajya badukenya. Kesho tuko na faida ya kukusaidia wale waliotuzarau. Tukibaki na mawasiliano. Imana ni naniwe guhindura amateka yacu. Mungu ashindi kubadilisha. Naniwe guhindura ibyacu. Wala ashindi kubadilisha. Ikibazo gihari eske turacamatanye n'Imana. Tatizo yenyewe iko tungali tunaambatana na Mungu. Ndakwamba Mana ungire nka Dawidi ungire nka. Nataka nifanye kama Daudi kama nani? Uri kurasenga. Uko naomba. Senga Imana ikuhezage. Omba Mungu akubariki. Hapana uko yahezage Dawidi. Hapana gisa limbariki. Hapana uko yahezage Yosefu. Wala ngo gisa limbariki. Ni guhezagire uku wawe. Ikubariki kiupekee. Imana ifise uko ihezagira buri muntu wese. Kwa sababu Mungu iko na gisa na bariki mtu. Kandi mu nzira zitandukanye. Tena katika njia tofauti. Ni wasenga ngo Imana ndagomba mere nka Dawidi. Ukiomba ngo niwe kama Dawidi. Hariho byo aho yageze arananirwa. Kuna kwenye Dawidi alifika akashindwa. Ariko wewe wahageze urahanesha. Lakini wewe upafike upashinde. Hariho n'ahandi. Kuna pengine Dawidi yahawe igeragezo wewe utoshobora kwirembeka. Dawidi alipewa jaribu. Ariko wasenga Imana akavuga ati Mana. Ukiomba Mungu na kumwambia Mungu. Bijya binezereza ab'isi. Bila binamfurahisha watu wa. Binyime. Bandanye uri kumwe nanje. Wakina mimi. Hama bisi nibandaba. Afu wa dunia. Bazotahure ko nahise mu Imana nzima. Zumba Imana zabo. Iyo twamaze gufata Imana. Ayuko Imana igenda tuzamu. Kuna gisi Mungu. Ayuko Imana igenda kugirira neza. Kuna gisi Mungu anakutendea. Birashoboka utarazamuka. Inawezekana utaenda. Nawaambia Yosefu yahereye mugobo. Nawaambia Yusufu arangiriza mu iborero. Akaishia. Avuye mu iborero yavuyeyo. Alitoka gerezani ni mfalme. Avuye aho
Yusufu. Ko wemeye ukagurishwa n'abo muvukana. Kulikubali ukemera kwa Potifari. Ntiwiyakuze na kwa Potifari. Usizini na mtu. No mwibohero n'ukuriyo. Na hata kugerezani. Komeza unyizere ejo ni heza. Imana imibereho yawe. Mungu anajua kuishi kwako. Imana yakurema. Wakati Mungu alikuishi. Nta n'umwari kumwe. N'umugambi Imana igufiseko. Hata mpango Mungu anaosi. Hata bugingo hajui. N'uwo muvukana nawazi. Hata wenyewe mnazaliwa na yao. Iyo bavukana na Yosefu bamenye ibyo Imana izokora Yosefu. Watu wanazaliwa na Yusufu wangejua venye Yusufu atakaye kumugurisha. Awangemuuzisha. Ariko kuko umugambi w'Imana. Kwa sababu ya lengo la Mungu. Utandukanye n'umugambi w'abana b'abantu. Uko tofauti. Baravuga atakaho bagomba kutwiyemerako. Wakasema hata kanataka kutujifunza. Karangize. Acha tukamalizie. Sirera ya mugobo. Tupia kule kwenye. Mugobo Yesu aliyo. Katika shimo Kristo yupo. Katika shimo Kristo yupo. Murabizi ibyo niko nababwiye ariko bimeze. Hivyo niko nawaambia ndivyo ilivyo. Hari ibihe byinshi twaraye mu myobo. Kuna nyakati mingi tulibona Yesu kutabara mu gatondo ugasanga cyari muzi. Unaona Yesu anakusaidia. Aho nukuba ko Yesu hona hose aho uja hose. Ni kusema kwa Yesu yakugirira neza. Ukimwamini iyo Yesu yarakuzambura. Iyo Yesu yaragushigikira. Iyo Yesu yakubana nawe. Ukimwamini anabaki na wewe. Ashize hariya rero. Alipofika kule sasa. Nibajikiye kuko nilijiuliza swali. Ibintu byose byakogwa muri Egiputa. Vitu vyote vinatumikiwa kwa Misri. Yosefu niwe yashaka umukono. Yes, Yusufu ndo alikuwa anapiga iko siku. Niko ndibaza. Niko najiuliza. Mka Potifari. Mke wa Potifari. Agomba kuja kuramutsa aliwa. Alipotaka kusalimu wa kwao. Yabigenza gute mbere Yesu? Alikuwa anaviendesha je mbele ya Yusufu. Kugira ngo asange ukusha kukurenganire. Kwa sababu aombe ruhusa ya kutoka ende kusalimu. Cyangwa nimba hariho mahera y'imfashanyo akeneye gutanga iwabo. Kama alikuwa anataka ile msaada apane. Yabigenza gute? Alikuwa anaviendesha je. Ko uwo yari yarafungishije ariko yarabijeje. Mbona ule nyani alikuwa aliweka gerezani ndio alikuwa anavisimamia hivyo vitu? Hivyo vitu tunasikia ni Imana tuyizeye. Kama Mungu tunamwamini. Abatugiriye nabi. Waliyetutendea bahindukira kuza kudusaba. Wanarudi tena kandi bakaza n'ibimaramare byinshi. Tena wanakuja na aibu. Ari ikintu kimwe nemera. Lakini chenyewe yamenye Imana. Kama umemjua. Wakugiriye neza umugirira, wakugiriye nawe umugirira neza. Mwenyewe kutendea. Kuko ari itandukaniro ry'umugororozi. Kwa sababu kuna tofauti ya mtakatifu na mwenye dhambi, mwenye haki na mwenye dhambi. Ari undi muntu. Lakini mwingine mtu. Yari kubanza kuhereza igihano gikomeye muka Potifari. Angempatia pigo kubwa mke wa Potifa. Iya undi muntu. Ingekuwa mwingine mtu. Abonye abo bapukana. Angeona wenyewe wanazaliwa. Yari kuvuga ati mwarangurishije. Angesema mmeniuzisha. Ariko wewe. Lakini yeo. Arabakira neza n'umutima mwiza. Akawachukua vizuri na ababaza nabo bapukana bandi ko atawundi abuzemo. Pardon. Arababaza akawauliza na wenyewe wanatoka tumbo moja kama nyanamu. Cha zaidi arabagaburira abahani ibyo batahana. Akawapa chakula na akawapa na wenyewe watu wa Mungu. Imana Mungu hari ibintu itatugezako. Kuna venye tufikisha. Kubera ibona umunsi yo bitugezako. Inaona wakati itabitufikisha yetu. Twohunyanga abantu. Tutakanyaga watu. Ni wabona hari ahantu gera akaba blockage. Ukiona unafika fasi wanakwambia Imana ati mbega mana. Urudi umuulize Mungu. Urabona ko mwiye gutunga bino bintu. Unaona na istahili. Kugira ngo nane mfashe ubwoko bwawe. Ili na mimi nisaidie. Niwasaidie sengesho. Ukiomba hilo. Yesu azokugirira neza. Yesu atakutendea. Urabona ko ufite umutima. Mungu ataona ko hari bakugiriye nabi. Uko na roho ya kusema leo. Jambo Imana tugira ngo. Kwa sababu neno la Mungu linatambua. Ibindi zose mu ngabire Imana yatanga. Ngo karama inapita zingine. Ni upendo. Urukundo ngo rugira ngo terurihanga. Ngo upendo unavumilia. Ntigwiciraho. Rugira neza. Unafanya vema. Ntigwirata. Jisifu. Hari abantu Imana yoheza gira uno munsi. Kuna watu Mungu akibariki siku ya leo. Musubire kwicara hapa. Hamwezi mkarudi tena kukaa pamoja. Msindo mwayiona. Sijui kama mwisha ya. Hari abantu batumva ko mukwicara na abandi bantu. Kuna wengine hawawezi keti na wengine. Imana idufashe cyane. Amen. Nukuri. Ni kweli kabisa. Nzamuda kuri frere wanje hano. Nampendaga huyu rafiki yangu.
nk'abandi bantu bameze nkawe. Watu wengine wangekuwa kama yeye. Nuko ntibakuzira muri Bukirasasi. Aweza akakuja kuombea hapo Bukirasasi. Ariko araza kiyicarira. Lakini anakuja na keki. N'umutekano mwiza. Anatulia vizuri. Kandi bikamunezera. Tena vinamfurahisha. Ndio ugenda ngo Imana yoreka kumutuza gute. Mungu huyo atakosa kumbariki je? Iyo wicishije bugufi. Ukijishusha. Imana igushira. Mungu anakuinua. Ni wicisha bugufi. Ukijishusha. Byapanga byateba byagirana. Nipende bikubali kawili yawe hariyo kuzamurwa. Weka mbele yako mwakini kama kuko kuinuliwa. Ni automatic. Vinajitumika. Imana itufashe cyane. Amen. Amajambo y'Imana naye. Maneno ya Mungu ni hayo. Navuze kuri Daniel. Nilisema juu ya Daniel. Kuri Yosefu. Nikaongea juu ya Yusufu. Kuri Lazaro. Nikaongea juu ya Lazaro. Imana itufashe cyane. Mungu atusaidie. Hao watu batubera akarorero. Watukuwie mfano. Haleluya. Amen. Batuberere akarorero. Watukuwie mfano. Akarorero kabo kambere nakahe. Mfano wao wa kwanza ni waaje? Kutihora. Kutorulipiza kisasi. Amen. Amen. Badawidi bose. Wadaudi wote. Abo bose n'abantu babaye batagiranye batifuza kwiga. Watu wote wa kulipiza kisasi. Ninacho gituma Imana yamushize ku bwami bwayo. Ndio maana Mungu alimweka katika ufalme wake. Imana itori gashiraho ngumvise umutima mu wa bugingo cyangwa ubundi muntu. Mungu angeweka katia roho ya bugingo wala. Warangiriye nabi naenda kwihora. Ningesema umenitendea vibaya mimi nitakulipiza. Umuntu ngamishengero. Wala ingechukua mtu mwingine hapa. Yari kugira ngo naenda kwihora. Angesema na mimi. Ariko Daudi ngo Sauli. Sauli. Ariko arahiga Daudi. Iko na mtafuta. Kuhagera ahantu. Ikafika wakati. Yaho yarinyegeje mwibuye. Kwenye alikuwa alijificha kwenye jiwe. Sauli Imana imwegeranya nane na Daudi. Mungu akamkutanisha. Abo bari kubaravuga ati mwihore murangize. Wenye wako wako na wao waunda kurondera. Oni ule wanyana kwa mabaya. Wewe warasubizija. Lakini yakarudi. Ari nacyo cyatumye azamugwa kabumwani. Na ndio nilisababisha na koza amaboko ku Imana yahezagiye. Wapunda mwenye kaisa huo wenye iyo abantu bafise umutima wa mtu kama yuko na wakugirira neza abantu bose. Wakutendea vema. Ababarihiga bakabahezagira. Ababarondera kw'inabi bakumva ko bobafasha. Abo bantu Imana izobazamura. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie. Nacho gituma rero yabaye umwami. Na ndio maana alikuwa Danieli. Wa Danieli. Uko batawe mu itaro ry'umuriro. Gisi walitupa katika. Ntabwo bigeze babwira Imana tiranga abantu badutayeyo. Abo kumwambia Mungu wa Yesu kumusaraba. Yesu msalaba. Amaze kubambwa. Alipowekwa abatawe kumutera amabuye n'ibindi n'amacumu. Wenyewe alianza kumpiga. Akavuga ati babarire da. Akasema wasama. Ntibazi cyo. Abo bantu ariko barakora ibyo ntibazi ibyo bakora. Wenyewe wakora. Iyo bandi bazi ibyo bakora. Wangejua bari kugira umugenzi. Wangenifanya rafiki. Kujya kwa wa musuma ku musaraba. Kama vile Yesu ndabizi kuri umwana w'Imana. Kristo nakujua. Twebwe dupfuye n'ibizi ibyo tuzira. Twebwe tuzi ibyo tuzira. Sisi tuko na vile. Ariko wewe tuzira. Ni wabara muri paradizo unyibuke. Ukifika Yesu aramubwira ati turabana. Yesu akamwambia kwa yabanye na Yesu. Ndio mtu wa kwanza alikuwa na bandi bandi bose. Zaidi ya wale wote. Abrahamu bose. Igisuma cyabaye ikintu cya mbere cyashyize muri paradizo gusumba abera bisi. Mwiza alikuwa wa kwanza kuwa paradizo zaidi ya watakatifu wa Mungu. Neema ya Mungu. Reka ukubonekeko. Acha uonekane. Reka uboneke ku ishengero ryawe. Acha lionekane katika. Reka Imana igirire ubuntu ishengero ryawe. Acha Mungu afanye neema kanisa. Reka Imana yongere yibuke Rema. Acha Mungu akumbuke Rema. Reka Imana yongere yibuke abantu bari mu bibazo nka wa Yosefu. Acha Mungu akumbuke watu wako katika shida kama hizo. Kwizera kwabo ku Mana. Lakini walibakiza imani. Reka abantu Imana yongere irungike message. Acha Mungu warudishe. Uno munsi nagomba kugira ngo Imana itabara ishengero. Leo nimetaka kuachilia kanisa. Uno munsi. Ni mahubiri ya abantu bari mu bigeragezo. Watu wako katika. Babona umengo Imana imeze nk'iyabibagiye. Wanaona kama Mungu aliwasahau. Ariko humura Imana ikufise mu biganza byayo. Humura Imana irakubona kuko niyakuremye. Imana yawe yakuzanye. Mungu ndiye aliye. Aho yavukiye Imana byo ntibiyiraba. Nico
guhindura ejo abantu nabo bagatangura kuvuga watu nao wanaanza sema shaka ubufasha buvuye kwa naka wanataka usaidizi unatoka kwa fulani umutunzi ati ndumira Lazaro tajiri ngo nitumanie Lazaro wa wundi yatora ibikorotse ule onye alikuwa anaogota zano kiziwe zimwe zakotora ibyo hasi vile vidole vyake vilikuwa vinachukua vya azikoze mu mazi aza dodore zikururi maji aviweke kwenye maji aweke kwenye ulimi wake. Bantu b'Imana, Imana imaze kukugira neza. Mungu akisha kutendea vema. Iragusiga. Inakupaka. Abamukengera bagatangwa kwifuza gusangira nawe. Wenyewe walikuwa nakudharau wanataka wakule pamoja nawe. Bakugenda na kandi bidakunda. Wanataka mtembee nao tena iwezekane. Ico sizi ko muri akibona. Sijui kama Imana imaze kuguhezagira. Mungu akisha kubariki. Abantu barahindura bagahindukiza ibintu. Watu wanabadili na wanabadili vitu. Kubera iki? Kwa sababu yako igihe c'Imana cyageze. Kwa sababu wakati wa Mungu umefika. Habi wabona Yosefu baraza ati rero watu wakona Yusufu bamaze kumenya ko ari Yosefu barumva ati turapfuye. Waliposikia kama Yusufu akasema tunakufa. Abimana igihugira neza nabazo gutabara mu bibazo. Farijika wenyewe Mungu anaenda kutendea vizuri na wenyewe. Abantu bagiye kuzamura. Watu Mungu anaenda. Abantu biteguye kugira neza bamerewe nabi. Ni wenyewe wanataka kutendea vizuri bafite imitima ngiyo. Kama watu wako bitegure ko Yesu ari cyo agiye gukora. Ukienda kama kuna Yesu kwa sababu Mungu Imana yifise imipango ku bantu bari bo bose. Ni Mungu iko na shaka cyane kubayubaha. Lakini kwa wale wanaoishi na wanahitaji kuheshimisha neno la Mungu. Amen. 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 Hapa leo afu sasa leo birashoboka inawezekana ukaburi kurarira inawezekana uko nalia. Haleluya. Amina. Ariko ejo lakini kesho utanyamazwa. Birashoboka. Inawezekana nino musuka ukengerera leo unazaraulika uzokuba kesho utaheshimika. Mali dufashe cyane. Mungu atusaidie. Birashoboka. Vinawezekana. Uno musuka bari wowe muri kibazo muri quartier. Unazania wewe ni shida ndani ya quartier. Ariko birashoboka ko ejo inawezekana kama kesho yishu hiyo quartier wanyu. Kesho utakuwa jibu ya hiyo quartier. Kumana n'Imana gusa. Wewe baki na Mungu tu. Wewe kumana n'Imana. Ukibaki na Mungu. Imana twahisemo na mwiteguye kukumara amazi. Mungu tulie tumainia wala tuliamini atatuaibisha. Iso kwigera ikumara amazi. Hakuna hata siku moja itakuaibisha. Haleluya. Amen. 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 Hayo ndo maneno ya Mungu. Kandi abayumvise bose bari nilikuwa nataka sote tusimame tuombe. Kugira ngo Imana yongere yibuke. Mungu aongeze tena akumbuke. Nimba utaragira umutima wo kwifuza kuzofasha bakugiriye nabi. Kama hujakuwa na moyo wa kusaidia wale kutendea Imana. Uombe useme Mungu. Nakubabarira ubwambe. Nipatie kusama. Abangiriye nabi. Wenyewe walinitendea vibaya. Kugira ngo Imana gugurure imiryango y'imigisha y'Imana. Kwa sababu Mungu afungue milango ya baraka. Kuko nitwe twiyugarira imiryango. Ni sisi ndio tunajifungia baraka. Umunsi twamaze kumenya ibyo onukuri Yesu azotugira neza. Wakati tutajua hivyo Mungu atatutendea vema. Ama nimba naho kama waramaze kubabarira. Haleluya, ushasamehe. Uvuga ati Mana, useme Mungu, ndashaka, nataka shitsa amasezerano yawe kurisha. Fikisha ahadi zangu kwa. Ugurura imiryango y'imigisha kurisha. Fungua milango ya baraka kwa. Niinue. Yesu yavuze ijambo ry'Imana ritubwira ngo neno la Mungu linatuambia ntabwo izotubwira imirizo izotubwira ngo itatufanya mikia itatufanya kuwa vichwa. Uwa Imana bose Imana